21 Şubat Roja Zimanê Dayîkê Cîhanê sala 1999 ji aliyê UNESCOyê ve hat îlankirin. Armanca vê roja taybet parastina pirzimaniyê û teşvîqkirina bikaranîna zimanê dayîkê li seranserê cîhanê ye. Ev dîrok li Bangladeshê sala 1952 di wexta tevgera zimanê Bengalî de hatiye diyarkirin. Wê demê hikûmeta Pakistanê zimanê Urdu kir yekane zimanê fermî û Bengalî qedexe kir. Yekê Şibata 1952 ji bo ku Bengalî wekî zimanê fermî were nasîn protesto çêbûn û çar şagirtên zanîngehê jiyana xwe ji dest dan. Ev bûyer bû sembola têkoşîna mafê zimanî û ji aliyê UNESCOyê ve wekî roja zimanê dayîkê ya cîhanê hat pejirandin. Îro 21 Şibatê li seranserê cîhanê ji bo balkişandina serparastina pirzimaniyê û mîrasa çandî tê pîrozkirin. Ji destpêka avabûna Komara Tirkiyê heta îro polîtikayên bişaftinê û qedexeyên li ser çand û zimanê Kurdî bênaber didomin. Bi polîtikayên bişaftinê çand û zimanê gelê Kurd hatine înkarkirin. Li hemû qadên jiyanê hatine qedexekirin. Cezayên pereyan li axaftina Kurdî hatine birîn. Kesên ku bi Kurdî axivîne wekî mirovên nezan hatine dîtin. Polîtikayên bişaftinê gihîştine asta ku Kurd ji zimanê xwe dûr bikevin û zarokên Kurd ji ber cil û bergên dê û bavên xwe fedî bikin. Ev pêlên bişaftinê zêdeyî 100 salî li ser çand û zimanê Kurdî dewam dikin. Ev polîtikayên bişaftinê bûne sedema xwe bişaftinê û ew pêlên xwe bişaftinê her roj di nava civakê de firehtir û mezentir bûne. Sala 1961 Enstitûya Lêkolîna Çanda Tirkî hat avakirin. Di wan pirtûk û kovaran da ku vê enstitûyê weşandin, înkar û tunebûna gelê Kurd û zimanê Kurdî di nava civakê de hat belavkirin. Di navbera salên 1970 û 1992 de ew partiyên siyasî hatin girtin ku hebûna gelê Kurd û zimanê Kurdî qebûl dikirin. Sala 1970 bi derxistina zagona nüfusê ya hejmara 1587 hat qedexekirin ku Kurd navê Kurdî zarokên xwe bikin. Hevoka zimanê dewletê Tirkiye di zagona bingehîn ya 1980 de hat bicîkirin û bi xala ji bilî Tirkî tu zimanê din nikare wekî zimanê hîndekarî û perwerdehiyê bên bikaranîn û her kesê ku welatiyê dewleta Tirkiyeyê Tirk e. Derfetên bikaranîna zimanê Kurdî ji holê hat rakirin. Li zindana Amedê bi gotina bi Tirkî biaxive pir biaxive axaftina Kurdî hat qedexekirin. Kesên ku bi Kurdî axivîn rastî îşkenceyê hatin. Di sedsala 21 de gelê Kurd hîn jî ji ber axaftina Kurdî rastî êrişên nijadperestê. Gelek caran konserên Kurdî tên qedexekirin. Salên 2000 bi zagonên guncandina Yekîtiya Ewropayê li Edenê, Êlê û Amedê kursên Kurdî hatin vekirin. Sala 1992 Enstitûya Kurdî ya Stenbolê heftê tîrmeha 2004 Kurdî de li Enqereyê, di sala 2004 de Enstitûya Kurdî ya Amedê, di 25 Tebaxa 2006 Kurdî de li Amedê 21 Şibata 2013 Akademiya Ziman û Wêjeya Kurdî ya Ahmedê Xanî li Amedê hat vekirin. Bi pêşengiya tezek Kurdî û di çarçoveya pêngava êdî bese bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdehiyê bi dehan meş, mîtîng, forum, konferans û sempozyum hatin li darxistin. Bansaziyên ku di binê banê tevgera ziman û perwerdehiyê tezek Kurdî da xebatên xwe dimeşandin, xizmetên giring pêşkeşî gelê Kurd û Kurdistanî kirin. Bi xebatên bansaziyên zimên bi dehan materyal û pirtûkên perwerdehiyê hatin amadekirin
kirin û çapkirin. Bi hezaran xwendekar hatin perwerdekirin û bi sedan mamoste hatin gihandin. Di çarçoveya pêngava êdî bese de bi awayekî zanistî gelek xebat hatin kirin û ev xebat bi gel re hatin berfirehkirin. Li bajar û navçeyên Kurdistanê û metropolên Tirkiyeyê xebatên vekirina şaxên Kurdî derê hatin meşandin. Li Wan, Gever, Semsûr, Hoser, Reha, Erbak, Êlê, Nisêbîn, İzmîr, Cizîr, Parqîn, Tetwan, Silopya, Şemzînan, Dêrsim, Colemêrg, Mersîn, Panos, Şerner, Edene, Çınar, Erdîş, Dîlok, Erxenî, Bazî, Sêr, Bismil, Muş, Antalya, Agirî, Sêwrek û Çewligê şaxên Kurdî derê hatin vekirin. Bi 10,000 mirov li van saziyan beşdarî kursên zimanî bûn û bi hişmendiya zimanî li nava gel û civakê hat afirandin. Ev hişmendî bû sedem ku gelê Kurd dibistanên xwe bi destê xwe ava bike. Xewn û xeyalên xwe yên perwerdehiya bi zimanê dayîkê pêk bîne. Bêdengiya rayedarên dewletê ya hemberî daxwaza gelê Kurd û perwerdehiya bi zimanê Kurdî bû sedem û gelê Kurd li Amedê dibistana seretayî ya Ferzad Kemanger, li Cizîrê dibistana seretayî ya Bêrîvan û li Geverê dibistana dayîka Hûweyş bi destê xwe ava kir. Helwest û keda dilxwaz û dilsozên zimanê Kurdî Sêvê Demir û Deniz Bor bûn yên ji bo avakirina van dibistanan nayê ji bîr kirin. Ew bi fikr û feraseta xwe ya pêşbîn pêşengên projeya avakirina van hêrînên zarokên Kurd bûn. Wan dixwest ku ew van dibistanan ji bo zarokên Kurd bikin hêrînên zanist û xewn û xeyalên Elî Herîrî, Melayê Cizîrî, Baba Tehîrê Ûriyan, Fekiyê Teyran, Ehmedê Xanî û Celadet Elî Bedirxanî pêk bînin. Van xebatên saziyên zimanî bala rayedarên dewletê kişand. Loma rayedarên dewletê tehemûlê xebatên saziyên zimanî nekir. Êrişê wan kir û deriyên dibistanan mor kirin. Gelê Kurd, gelek caran ew morên dewletê yên bêtehemûliya ji bo dibistanên Kurdî şikandin. Piştî hewldana derbeya leşkerî ya Bazdê tîrmeha 2016 Kurdî der û 38 şaxên wê Enstitûya Kurdî ya Stenbolê, Kurdî dera Enqereyê, Akademiya Ehmedê Xanî û dibistanên ku gelê Kurd bi derfetên xwe ava kiribûn, bi biryannameya bi hukmê qanûnê da ya bi hejmara 677 deriyên wan hatin mor kirin û bi şertê ku careke din neyên vekirin hatin girtin. Hemû amûrên nava van avahiyan û materyalên perwerdehiyê yên saziyên zimanî ji aliyên rayedarên dewletê ve hatin desteserkirin û li bazaran hatin firotin. Her wiha rêveberên saziyên zimanî hatin binçavkirin, bi neheqî hatin darizandin û cezakirin. Doz li gelek mamosteyan hatin vekirin ku li van sazî û dibistanan kar û xebat dimeşandin. Di sala 2017 de li Amedê Enstitûya Kurdî ya Amedê, Komeleya Wêjekarên Kurd û Kovara Destarê, Komeleya Lêkolînên Çand û Zimanên Mezopotamyayê Medder, li İzmîrê Komeleya Parastin û Pêşvebirina Zimanê Kurdî Avesta der, li Wanê Komeleya Kurdîgehê, li Sêrtê Komeleya Lêkolînên Çand û Ziman a Botanê Botan der, li Semsûrê Komeleya Lêkolînên Çand û Ziman a Feradê Ferad der, li Êlihê Komeleya Lêkolînên Ziman û Çandê Arî der, li Erdîşê Komeleya Navenda Lêkolînên Ziman, Çand û Hunerê Arsîsay, li Cizîrê Komeleya Ziman û Çandê ya Birca Belek, li Enqereyê Komeleya Ziman, Çand û Hunerê Anka der, li Silopyayê Komeleya Zimanê Kurdî Cudî der, li Tetwanê Komeleya Ziman û Wêjeyê Medya der, li Stenbolê Komeleya Lêkolînên Çand û Zimanê Kurdî ji nû ve hatin avakirin. Li dijî polîtîkayên pişaftinê û hebûna 75,000 dibistanî û 200 hevzanîngehên ku bi Tirkî perwerdehiyê li ser zarokên Kurd ferz dikin, têkoşîna parastin û zindîkirina çand û zimanê Kurdî didin.
بخبات و لیکولین خواه یه لسر چند و زمان مزوپوتامیای خدمت پشکی شیوان گلان دکن که جماف پروردهی زمان دایی که بیپارن. ام ده وکی سازی چند و زمان کردی حتی که زمان کردی ببه زمان فرمی اوش پشت بستان حتی زانینگه ببه زمان پروردهی خبات خواه یه جبو لیکولین پاراستن و پیشوبرنا زمانی بهشمندیا که گلو نتوه به چند و زمان دبن خودی ناسنامه استاتیا خود دست دخن. بمشینن و وان خباته که بنگه ها نرخ و رومت نتوهی آوا دکن پیشکشی گلین مزوپوتامیایی دکن. devlet به سس سریوکه هول دانا که زوان کردکی میانه کردان را اورتر و دارو کردان را دوری
افسالا خبات و جشن زمان و هفته که 10 روزه دست بگیری رو از بارم حتی روزه داویه و هفته دا و چه خبات کرد کاری در حق خبات چاوان بود گل چاوان دید و گل نافچنجی چه کرد خبات کاری چی بید؟ بله بیرانی نه اویا روزا زمان دایکی بود و جشن زمان نامه من جزء های جشن خو 15 گلانی دامه کن ان شاء الله جشن زمان کردیه اویا جشن زمان دایکی جهانی بود گله چه واقعی من چه بود پانل من چه بود مشه من چه بود ما شاهیک بدار خست و که دند این هم فیلم و هم من نشاندان یعنی گله مزارکانه لیسته که مهبون خورد بود گله مثلا دناوچه آن پیرانجی پاسورجی ما پانل آچه گله باشتر باز بود تبلیغونه خواهش که جوشک بازن لورجی وسامون شو شاهی آمه گله سرکفتی بود پر herkes به جوش و تبلیغ کرد یعنی گله باش بود ایسال بیران نامه او زمان دایی که مجی خورد بود گله گل خود تبلیغ کرد بود جبو زمان داخوازم مجیش خو ستاتیا کردی بود و پرورده یا کردی بود او بوی درشمه اما هفته کی چالاکی خود نومد باش بود رود قده؟ قده ایروژی اما بلگه داین خود ما سردمک آتریه خود قداد او هندکاری بود او آتریه خود قدی هم میگه ایجا اما کسی سرکفتی او که آمدن بلگه آمدن نوان او يبقى دايدي مرحبا شیسی آشمد منگده پیرانده پانلی که ما کرمانشکی به شیسی منگ آشمده پیرانده پانلی که ما کرمانشکی به بیستو دینا منگده زی بروش داخویانی ما ببی شاندس ما کنسر دابه بیستو شش آشمده پاسورده سیکه چکی ما به و بیستو هشت آشمده زی ایروزی yani şayme belki dahi şava. Spas kena. مامستا که توش مامستا که زمان کردی درس ده زاروکان اف هفته که جه آمده متری جبنا زمان روزا جشن زمان جهانه چند برنامه دست بگیرن ای روزی هاتر داویه سرتیفیکات دن و که مامستا که زاروک چاوان درس بینین و که اونچه کماسیان شد بینیم پیشنیاری و چند جبنا روزان پیشی اف شاهی چاوان در بس بود. بله سریده روزا زمان زکمانکی لحمو گلن زمان حز و حمو گل زمانی وان بندست پیروز به اجی وقت ما مسته که ج 21 سبات حتی 28 سبات حتی ای روزی ام دناف خباتان ده دناف کاران دنن و هر وها به ویرا گریدای جی ایرو ام بلگین آستکو شاگرد ما قدان دینه ام بلاو بکن و یک شاهیا 21 سبات جبو جداهی یک جی در که و حوله مخواستم و ایرو لدار بخن و شوه ده پیروز بکن لسر زاروک و پرسی زاروک کوپراتیف آنکای و ده سردما هاوینه لمن داره ده درسه ده بینه دما که دبستان فرمی ده بطنانه براستی نزیکاتی و حزک زیده هیا لهمبری زمان کردی و زاروک تایید پر دخوازن زمان خواهیم ببین زاروک که تیم با من زمان خواهیم دبن جار کدن آستک دن جی دخوازم به این ببین هر وام از اینجی به ویرانگی یعنی وقت ما مسته که از پر به دیشم کو تنی هن سردما و هن دمان ده امکارن زاروکو مزنی خواه به زمان وام پرورده بکن وقتی بانگوازی و پیواژی راجی گریده هم خوازن که زمان کردی ادی به زمان فرمی و جبو زمان کردی جی هم ستاتوی خوازن. البته نو مواجه سبب سبب تولگر کوبینگی البته دولت بخویا سسریو که تینه کنی میان جوی خود زوانه خود دیار نکنی نه فبکنی نه شوی نه از وازنه که تیاده زاف کلیجانه چونکه داروجه سبا مزی زاف گرینگو ازی و دکاره نا آتولیانا دمارا از رسیا مرحله ما مستستی و از مواجه
نامه مد دریسرو ماموستتی نه زاف کلیجانه و زاف کیفوشازی سگه ماوا زوان ناسنامه شار کردیو زوان اسبیایش شار کردیو از زیاده کرمانچی قصه کنه چون از زیاده کرمانچی نزانه ماموسته و کرسیه میدان از خیراتی یاد کن اجورات بجم خیراتی سلسلات شباب بله کرسیه ما ام وک مدر سازیه که زمان و چانده پیشبری و هفبری آسیلاسیونی هم پیر کشم و کرسی مهل ناوی هاتولیه کرسی مهل نما کرسان را هم کسی که بخوازن کردی و کرمانجی یعنی کرمانچکی پیش بره تیب تبلی کرسی مهل و کرسی مهل هر سردم بمسه مراجو و پاشه کشکالا تابه ان برگه بدن شاگرد خواه. ایروزی به ایوارزی شایی آمه برگه داییش. بنا یاره ان رد هاتنه بر جبیانه و بی کیفو شایی آمه. کیفو شایی ان برگه خواه دستیدن. ولی بی شاهی آبی وارزی به چارچوبه بیست و یک سبات روز از من دایی که دایه جوه واته و گینگی به روژه به هفته ده تلویزیون آنگه دا خواته دیتن حوجه ناکه بکرده ناغا پورگلیه و کتکته لی امکارن ببیجیم که بچک دیروکا و هنک نتوه هم دشبه هر دیروکا و کردن جوانا یک زی گره بنگالی نه و هیلاتن هیلا اوروپای زی پولونی نه امگاما دیروکا و بیرن بنگالی کت چیروکاویش خواه حاطه گوتن بدل گرک بدل گراندان و پشتیویا بدل ها استافیه بدست خستن و زمان خواه کرد زمان فرمیه بیامی. پولونیا زیوسایه ده چارچوه پروژه که دارم چون پولونیا ماموسته که باید دیرو که بحثا پولونیا دکرن ام ویزه کرد پرد دشبیه دیرو کامل کردن. وازیش بونا زمان گردک بدرگان و حتی دگوتن گله پولونیای پلی و باور ندکرد اگر دولتک سر بخواه سر بخواهی خود دست بخیره یعنی هیویه و پلی و هیویه و شکیا بود لی هندیک بزیر جوا هنک دگود ناخ امی دفت زمان خود بر ندید و بیاویزی وازی هم دولت هم ساتو هم زمان خود دست جبون آوی دیروکا من دشمن هر ده نتو دیروکا نتویان دا گندک روژن و هفته گرینگ هم جوانا جه هنک گردونینه هنک نتویینه هنک اولینه امگاما 21 اثبات دیرن روژ و هفته نتوییه نام نتوییه روژه که چند زمان یه جهانی یا گردونیه اما پانزده دو پیش روژه آمدن پانزده گلانه هم روژه که نتویه کردایه روژه جشن زمانی کردیه او اوزیه اولیزیه جبونا که هم کرد زی نتویه گلکی بندستن زمان مقدخه و روزش بوم پرگیرینگه هم گره همو نتوه دن بیتر گیرینگه بدن به روزه و باره بکشین سر زمان اقوه و چند اقوه بله
Ez naxwazim zêde axaftina xwe jî dirêj bikim. Ji bo vê münasebetê em îşev kom bûne û em ê belgeyê xwe bistînin. Piştê ku kursê me diqede, şagirtê me em belge didin we êdî şagirtê me em wek têkoşerên çand û zimanê Kurdî em dibînin. Êdî ew ji zimanê xwe bêhtir ew ê hez bike. Ama em zanin ku ziman êdî di nava mal û komele û sazî û dezgehên çand û ziman da gere em teng neyrin. Em êdî ji sazî û dezgeha ji malan derkevin bikin zimanekî kuçeyê û bazarê û hemû gelê me gelê Kurd çi siyasetmedar dibe, rewşenbîr dibe vê berpirsiyariyê bigir ser bilê xwe ji çand û zimanê xwe xwe neke xwe bispêre folklora xwe edebiyata xwe na devkî stranê xwe. Stranê me edebiyata me ya devkî pir dewlemend e. Em xwe bispêrin wê di wê baweriyê de em ê problema xwe na ew ê jî çareser bikin. Kurdî piştê ku celadet û hevalê wê alfabeya latînî qebûl kirin û di kovara hawarê da girtin weşandin pêşiya zimanê nivîskî ya kurmancî vebû û ji wê rojê şûn da gelek kurmancî gelek berhem hate nivîsandin hate dayîn. Lê mixabin em ji bona wî avê jî piçek xetere û talûkaya pêşiya kurmancî piçek sis bû. Yani em berim karim bibêje kurmancî ji kefen çıran ji wê mirinê xelas bû ama dîsa jî ji bo pêş bikeve em gere haya me jê hebe em tê bikoşin. Ama mixabin ji bona zaravayê kurmancikî yani zazakî em nikarin bibêjin ewayê. Kurmancikî dibin xeterek pir mezindaye û haya me jê hebe bi taybet malbatên ku kirmanc axir gere pir bavdar be û di her kêriyê da zimanê xwe kar bîne têkiliyê xwe ji zimanê xwe xut neke. Di nava axaftinê rojane de xeber bide ku biraz zimanê wazî pêş be biçe. Ya na zimanê wa dibin xeterek pir mezindaye. Berê ez carek din ez dibêjim bi xêr hatine naxwazim zêde dirêj bikim. Ez ser navê tavê min serî da gerek gotana ez ser navê komela me Medder İbrahim Xelitaş vê mafya xaftinê gir. Carek din ez dibêjim bi xêr hatin sersera seçan. Ben Xelêlanî zimanê ez jî bêjim efserokê partiyê me û şaredarê me bêdirîne bi taybetî ciranê we da ez xêratina we xwendekarê me mêvanê me û mamostê me Medderê rêvebirê me Medderê da spasiya xwe tînim ziman. Ez wek şagirt û xwendekarekî Medderê huzûra we da me li ser ziman tişkî biçûk ez ê bêjim û paşê jî li destûra we zê helbestekî bixwînim. Ziman ahengî awaz e û wekî tembûr dengê saz e li ser sengê gel dengaz e pêwîstî jiyan ziman e. Ziman hebûna hestan e bingeh li reh navdilan e dîtin beybûn wek şîlan e dilgeşî jiyan ziman e. Rê zimanî wehîn kirî lêker bertav ji ber kirî gerguhezî we çêkirî bîrdosî hêj xwe ziman e.
ey dildar edilemen. Şevlemen tarihi budiysa veylemen. Dil perleti, dil şeviti veylemen. Giyan mri beva temam veylemen. Çavin giri khulman bu dünyalama. Tene mame ve gerek bir sene khwe. Küdaherim ne nasıl lüvari khwe. Min pel nedi tüccarı serdari khwe. Bey kesemez dil birinda veyleme. Ve kundaki lehevketi şimendi. Dil ahinek eşlemin çare nedi. Kav çavreş dil heskiri levendi. Diden gıstım ledükçüye vahlımı. Ezimlite geriyan bisaldireş. Dil pakıcı vesiyam tük ne kırış. Dübeyfteni peyvisi dengek beveş. Lüblemente sırt geribek tüblemen. Ey dildari dilsize dilbirindar. Beseydi dil ravesten ve kercar. Bik hemmezi babejinat mekebar. Çavlemente destireç be tüblemen. Spas. Saat hoş mamuste, zaf spas kelmaste medenaşi. Hey xwendevan, hey xwendevan, hûn bixwînin, ji bo çi dixwînin, ji bo zanînê, ji bo ku hûn bizanin, ku em kîne, em Kurdin, em Kurd. Hem zarokên çiyayîne, hem zarokên mêrgêne, hem zarokên xwîn û şerêne. Hey xwendevan, hûn bixwînin, ji bo çi dixwînin, ji bo azadî bixwînin, ji bo azadî. Ji bo ku hûn bizanin ku em kîne, hem Kurdin, hem Kurd, hem zarokên dîrokê ne, hem zarokên çandê ne, hem zarokên welatê ne. Hey xwendevan, hûn bixwînin, ji bo çi dixwînin, ji bo şoreşê, ji bo ku hûn bizanin ku em kîne, hem Kurdin, hem Kurd, hem zarokên edebiyatê ne, hem zarokên stran û helbestê ne. Seydayê cigerxwîn ji bir tînin wê helbestê ji ber ekşe spas dikim û tevlî bername bûn Zaf kelejana ve tevr peyni de vendemi lanika ez aile u kelejane aile şımarayı da verdena ve mamuste dilan ma davette sahne keli. Dilan Şeveşoğlu mamuste medderiya mazne dondika beraber yapıyor venga ve mdekaran yapıyor. Rastı yazıcılara kelejanda bum dedem belge dedim hasper kelejandı ben. Xeratına hamu meyvanatkem. Sernave çan hasta az belge dedim çan şagirta. Despeket Fazım Gazi seher ve tuba bike. Bıçapike ve dijine per heyecana okul tutazı okuya bakış bike.
serket şu hazırlaşmaları. Amgazi mamuste Mesut û mamuste Apo jî dikin. Ew jî mamustenin ji ber ku beşên cuda de mamustenin. Êdî pêşketina wa Kurdî jî em dixwazin. Mamuste Zafer Kerem ki öyle belge xwe bigire. Semede wendekaran zî ma semede wendekaran min şimarî zaf serket şu azeli ez mikrofondan ama mostê şimarayna. Bi rastî wek pêngavekî ji bo Kurdî gavekî xweş avêtin û beşên cuda de jî dixwînin. Hêvî dikim ev pêngava wan berdewam bibe û Kurdî her pêş bikeve. Spas dikim ji we. Merhebî. Zaf spas. خبر نخوش بود جوی بنانی کارتا اجازه دفسویدا belge verdim. Yakaya gazi evvel hukum. Ferhat Eser. Pavline Morvan. Yusuf Altıntaş. Zilan Demirkıran. Pelin Berdip Dikan. Özden Doğmuş. Veysel Kurtay. Seyit Ali Özal. Mizgin Özkan. Ebrar Sönmez. Beyza Sevim. Zilan. Şerefke Zilan. Firozge. Özlem. 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 Zaf spas veri. Serket şu azalışına evlendi. Mağarayla fermini. Özü nave kursiyeri xwaz tek bibêjim evvelê wa vexwînim dike Çiğdem Çiçek gerek Mehmet Sıdık Güzel Nurten Kızıldemir Mahmut Kızıldemir Hatice Altıntaş Altıntaş Remziye Ceylan Nesrin Koparan Mehmet Koparan Zeliha Erken Remziye Ceylan Remziye
Hatice altın taş mı altın taş mı? Emeğe de şagird eme oldu. Du poleme bu agisi pola agisiye bura evcivarın eme behevra ve ne kimi çiğ taş evde. Evet sahne. Azazan azazan ici vardı. Şımafer alıyor, sarışmalar alıyor. Heval Cemal Uçar az dixwazim spasiya xwe taybet jê bişînim ji Erxeniyê hetal vê derê ji bo dersa kurmancî datin. Zor spas. Aslan almış. Şilan güveç. ولد موزیک من دوباره Havale Meydavi, Havale Yılmaz Sulun. Havale Yılmaz Sulun. Havale Mehmet Hakkı'nın Mehmet Altıntaş şu ne yani bana durabilir bana. Havale Acaba Hamuya Asya Bucak dikim, Bakıyoruz dikim. Her yazı dikim. Vamos ver. Vamos Ahmetcan ser navi odame şiirmendin darayı evci jnab perverdeye dayı xwastçan gotna beje ez mikrofonu budumiji. Merhaba Jora. Eji ser navi odaya şevirmendi darayı namedi ve roja piroz dikim. Bu
سر ام و پروردیه اوده خدا چه دکن به تبلیغنا حوالان و سپاس دکم جبو ماموستا ابراهیم خلیلو ماموستا عگیترا سلام و رزوان است. میکروفون مرگا و بیر مرگا بله یعنی براسیزی de kursa me atölye me de sazia odaya şehirmeni dalayı da hata kirin pır bir rekupek bir plan sazia hata kirin ciyeme aliye fiziki da gelek baş bu yani plan sazia ve u rekupek buna ve gelek başmış buna ve em pır spasar zibore ve beriya اوده شاگرد تفرزی گلک ممنون گش دلخواز بون دلدار بون اجوار ازی کردی امزانın kuruz gelen dijiyana da ciyek jer bakatinin ایدی dijiyana ve peşaroja ve da emjwana serkeften dixwazim emruwa vek tekoşeri çand zaman wadbinin manaya da spas خزينة باستراحة سنوات بلاد مشابكة مجالك Zaf spas kena hem namosta İbrahim Khalil'i hem ناطح بولي من هنا كو başkan Jibriz Gülşen Özel Saruka Maytem'e ku gücab bine pole kibrau belki de ekşi es bidim. Bıçapke ben karbon kuvara Gülşen bidim. Raham Akyüz, Nadire Akyüz, Sabra Akyüz, Jimda Akyüz, Taha Akyüz'ün başkaları. ev malbatî tevlîbûne şaredara me yê Çinarê Xame Ekber Sen bir şey kadar ya. Şiki kadar bir şey. سرکفن ام جهمو ماموستی خورا و جهمی شاگردارا ام سرکفتن خوازن و گلک سپاس بین جوانا براستی وقتی که هلبست هات خواندن پچوکیان هات بیرامن بابی من اوچاق لوی دریتنه بو بکردی از باورم جدر ودا بیازی عربی لی بکردی دخن وان هلبست تاجمرا اوچاق زاروکیم کد بیرامن که غمگین بو خوازن اوچی حياتي منا وفان روشا بديتانا امش حموش هر كسي راه سركفتن خوازن لي ام دمين قرا هاو ليفل نمينه او شي لدورا خو بلا بكن او دورا خو هيم بكن چونكي وقت ازجار كيچم اوروبا مذكر حمو اختيار اوروبا جدر و جيران خو اكجدر واتينه وان هينه چند خو زمان خود كن her zaruki ki aile bana alakadun. Eğer dixwazim eko ve perverde bine, eğer aile henda xo deben ya vaka ko toxum bavêjin. Ji ber wî hawî ez ciwan gumana min ev e ku ev ê dora xwe belav kin vî zimanê xweş û ezîz û pîroz em ê hemû li vî zimanê belav kin û em zarokê xwe jî divê rêyê da mezin bikin. Gelek spas.
بچرکه و اولا Polanya Dikar Recep Öz, Mehmet Ali Kalkan, Berfin Tunç, Yusuf Sefinç, Roger Yusuf Kiber, Bekir Toprak. Mahemme ve kararı serkevt şvazeni, spaskeni, semede mamoste ve kararı. Bas paskeni. Disa xeratna nivarat kim şema bina baş. Uzvara bayım. Zaf sıpa. Evvelen ku mikrofonu akıbin tekne da baş. Ez karım denge ziracı ve akıbın. Mikrofon nizam. Denge bitti ya. Merhaba, varbaş. Mutebkiratı sesler şavahatı. Rastı acı mina Musa İbrahim Halil ne bejmeze Kürt bibirim o nif saat bağlı. Ne bileyim? Ne azı? Ezi Kürt bağlı. Muhabbin şagirte müziği şroke ben rigor wan se şagirte bin hatine. Ama den elbedere az Louis Goriel cevabı rastı zaman derfe zaman da emçi bir bejin kime. Emçika tekoşi bedin disa kime. Heviya me evaku ev şagirte me ev kursiyerin me ev kondevalin me kutebi kursa deben de peşeroje de vi zamani hep peştir bebe. Xabatê Yusuf bimeşînin hêviya me ew e wizanın kursên me di pênc asta de didomin destpêk asta yekemîn, duyemîn, sêyemîn û asta mamostetiyê. Li vê derê hevalên kursa asta sêyemî jî qedandine hene kursa asta mamostetiyê de jî bidomînin û bibine mamoste. Evet, yeme bugün az hevidarım ku de peşeroje de idi pevisti anji pedvi bime nemine. Serkefti jwe tevare sıla buraya dibecim u gazi şagirtem kwe dikim. Rojda Öz Çelik. Az eko gazi aldım. Tevger Abadiki. Tevger Abadika. Büşra Elkul. Ez peşeroja jiyan amande serkeftin duxwazim spas bo tevgibûna. Mazam spas kenarından hem mamoste hem wendekaranıcı. Mayevi kenikte her wendekar. Brastici hez derketim ve ez şem gotuna jibkim az vakişa Brezdali bihurmet sılav dikin. Vakwat sinyevizyonu de jidid set sal beri gava ev korman hata avakirin li ser tünekirna kurda hata avakirin li ser tünekirna zamanı kurda hata avakirin
çi gotin sed sal berê gotin em ê betonê birjînin ser gelê Kurd û em ê wan tune bikin em ê zimanê wan û nasnameya wan ji holê rakin. Lê çi bû 5 sal berê tevgerek hat û ji nû ve jiyan da gelê Kurd ew beton şikandin û Kurd anîn heta îro. Em bejna xwe li ber wan têkoşerê ku rêya azadiyê ji gelê Kurd re vekirin û îro ev derfet dan me ku em li zimanê xwe, li nasnameya xwe, li çanda xwe xwedî derkevin û em anîn heta îro. Wek hûn jî dizanin ziman hebûne, nasname, çande her tiştê. Em hêvî dikin ku van hevalê belgeyên xwe stendin bi kelecana ku îro ev belge stendine li zimanê xwe xwedî derkevin. Hevalê ku min nas dikin dizanin 17 sal berê 2008 bi gava ezatin Kurdî derê min ders dî min got tenê ez ê zimanê xwe bielmim xwendinê ji ber ku axaftinan berê hebû Tirkî ez bi zorê hîn bibûm ji xwe. Bûyî kelecana ez lêdim 17 sal derbas û hîna jî ew kelecana roja ewir ku ez zimanê xwe xwedî derketin bi me re heye em dibêjin kî bûyî kelecana bi re hemû kesên ku ket dan û hatin van belgeyana girtin li zimanê xwe xwedî derkevin. Hûn jî dizanin ku do gelê Kurd tevgera gelê Kurd merheleyekî nû da dest pê kirin. Bi re hemû heval dizanibin ku ev têkoşîna me ji nû de zindî dibe û em herî sêde jî li zimanê xwedî derkevin ku em zimanê xwe bigînin mafê wî revan mafê wî xwezayî. Hetanî ku zimanê Kurdî di fermiyetê de bicîbe. Hetanî ku zarê Kurdan wek zarokên Tirka, wek zarokên Eleb û Farisa bigînin xwediyê zimanê xwe, bi zimanê xwe di fermiyetê de perwerdeyê bibînin, em ê têkoşîna xwe berdewam bikin. Bi re hemû heval dizanibin ku têkoşîna me berdewan e. Heta ku rojhilata navî em mafê xwe bi dest bixin, em ê têkoşîna xwe berdewan bikin. Carekî dê em wan kesên ku ev rêya azadiyê li ber me vekirin silav dikin û hûn bejna xwe li ber têkoşîna wan datînin Merhaba şimana şimakira mehmet. İki mazi kalacağını mazi ben de karimet derbi o ikisi mamusiti gene mamusi Suzano mamusi Sarazi tiyado olmano kırmançki dava ma ikisi mamusti bi o ben de karimazi esti kara havcani uzafı kısa geldiği mazi vazen o ben de karima mamusti bi o kırmançki ra maaver şiri ezaf spas kena med bir ayver med de hem bazan elmani ezaf spas kena semed ezaf kirjana ez bena vasıf Tamam. Necla Yakut, Kerem Bükerem. Remziye İzci. Remziye İzci diyorum. Şu azından kadar. Bakayım ben şu an 18 yılı var. Ez serketiş vazı inanlar, inan zez vazı mustabibi o şahri mazi ve haber şirka devam bu. Ezaf spas kere inanlı hemi خبرتانی تبرده همیزی تبرده زمان آنلاین زبون بازی یا کدو yani کدو گردو زاف کدیم به زاف کفیش بیا اینا ناس کرده و از وی کنگه زاف کسی ما ناس کنی سپاس کنم زیاد سپاس کنم سرکت شوازه نه شما خیراتی، شما سر سران سران. هم خیراتنه، سر سران سر چاواناتنه. از برای خوازن دو تشتان بیشم یک، او شاگردین کلبه داری بلگیم خدگرن، هیویدارم کود دمی پیش مدا، دسازین مدا جیه بگرن و پشتگریه بدن ریببرین وان سازیان خورتر بکن. او وقت هیدیو دافاز بکن.
Ya diyenin jî wekî tê zanîn duh daxuyaniyek girîng hattayîn ji bo xurtkirina destê rêbertiyê em çiqas ji zimanê xwe xwedî derkevin bi zimanê xwe bijîn û wî bidin jiyandin em ê ew qas bi hêzekî xurt vê pêvajoyê pêşêr vê pêvajoyê hêbêtir vebikin. Yani têkoşîna zimên têkoşîna çareseriyê. Yani ya ku destê rêbertiyê herî zêde xurttir bike ev têkoşî bi vê dîr û baweriyê dibe em li zimanê xwe xwedî derkevin. Migo ha kumê min hil de bide serê xwe tego min navek divê ka navê te migo ha navê min hil de li xwe ke tego min dilek divê ka dilê te migo ha dilê min hil de nava dilê xwe tego min eşkek divê ka eşqa te migo eşk di dil daye dilê min di dilê te daye ne xwe te ji bîr kiriye te xwe ji bîr kiriye ne xwe te xwe ji bîr kiriye te xwe ji bîr kiriye spas. Saat 5 mamostaya namzav spas kene. Nurcan Yalçın, Fahrettin Kılıç, Abdullah Esen, Furkan Balta, Ronay, Bahar Peker. Yo beni eksik bancı bir kere mamostaya kuraydı. Mazav spas ke devende karane kuri mamostaya ne kuri keda inan. Zav spas. Zıvaneme, hebunameye. Sabahı vendekarını tiyadını yani vendekarını İstanbul'da, Simirni'de, Antalya'da, Mersin'de, Dilok'ta, Elif'te, Merdin'de ve Buşrabi. Tena yo vendekarımı Ahmet Rabi. Ez epeyni vendacadına fakat ez bazen akı nami vendekarını binazı tiyatı bu ana yani ambazı piro kurmanj bi u vaştini ki zazaki bandar bezadaki bumisi sabah azam spas kalayları ez nami inan divanına em peynizi vendekarı Ahmet'ta ez vendacadına Hasret Ağdeli Yuh Bozkır Mizgin Karadağ Avesta Onat Ali Daşkaya, Servet Koç, Semra Afyüz Tiyana ve Behro. Sebabke wendekar mamoste heme online bir ciya bajarandı bir joka ne eşkaya erol beri
sername heme wendekaran Mamoste Semra belge inan gena. Ez bendekarê medderî biya neka mavaceke mabî mamoste mabî nê mamoste yani başoke medderê ma est û başoke sazî ma est û başoke şarê ma wayî ziwanê xwe becîno şima pêk newere xênamê keda heme saziya bêwan. Emaz ne bilen meke peyniya belgedayişti yo komama erbane esta do şayıma devam bir kere. Selam eylemişler. Merhaba Ambazi. شما خیر اومه اینو روز اومارکین ارجایه و واتداری از وازن و دیچی سبا زون دیما واجو اینا ویستم بین انباز خلیل ابراهیم هایش ما اونت بود زراوایو سر لحاروزی زراوای زازکی کردکی حالو کد تدیو آی حال زاف زرما وش نیکه از اگر که این راپی شما زون ویزیر یو پدشو ماور نیا آی پدشو ده اکی ما رول خوکای نی کری و ما وایرین شناسنامه و زون ده خور رومته ده خور نی ویجی ما کوفینی بکش آیو سمدرا ما بیکی ده پوش دستیز ببی Kird yazı kurman ciğerini kursu, lazerda ma göreni, zon maz göreni, romte maz göreni. Ma kuçoni derbeki be hinzaro xamelleni la mazoni serbesto qalki. Ma kel xudiz cadon zongi. Caya mecbrete mazda mazoni yev kel xud qalki. Tena be kurs, tena be atulye این زون میخلصی اکما کچه زون خو قارینی گریسو اکما گدون خو تورنون خو کردکی از کرمانشکی کردکی و یعنی گری پینی گری ما کو پی بین خرسوزی برای که خوبر بیدی لا پینی آیر بیر کردش ما گره که زون آی که پیر آیینی تداوری یعنی کری آیزون چه هنزی که هن ببو چه هنزی هراب ببو آیزون ویری بر امری زازکی هوا اونسکو زیبا ویس سرمه یعنی آی فرقی سی مای هوتای سره یاز هشتای آی دورماره ده اینی که مردشی کرده که زمره دبل سبا کو ما مرگی زازکی نیه بیم Eliyayişi zazakini beyni gay her bu ambazima kurmonzi milyonde en zoni vayar dermiş. Çünkü zazaki kirdiki eyni zondi kurdikiyo. Ekayini peysa ay daru ber ay bostur bahçok ver yüz müşkbel. Enu semedran adni vazan zahmdar bikerim. Şmahena hema khayr ve sariçumun serome en roji zoni maro dünya şma hemendri o markin bu o veşvari ezika zeydola karan khudonu Remzi Azizoğlu Buket maçı medya sakçı evin sağlam Özlem Taş o Hasan Dağ
devam eyvallah. Orhan Fiyat belgeye ezikti çünkü. Çünkü Orhan bir kere yüze uket. Uket bazılarımızdan Kheyri Orhan miydi ki? Mustafa medya satçı biliyor musun? Şimdi evini sağlam yazmıyor. Hasan Daf Kerim Baz Orhan Gütya Baz Orhan Kusurluğuni bazı bir gel vakti diyor ama mahen astiwa wanen Gütya Baz Orhan bir Gütya vakti Kerim Türk belge var. والله شمان حقيقة ما مستوحان ري بلغيجي شنيو زابر حقيقة بيلا بمي زاب سپاس کنه سمده کدا ما مستحجو اسکان hem ete zuani ra hem ete Ola asla diyemine le demek direkt der basın telefonda var da asla sayamır der basın dedi. Hevidikum hatibin ezel Allah ve vanyak bir kufinin muvaffak inserdi le jibok kuyi belga amreji hasanat Muhammed dere şükran yakut cibad kufinin serdike bu belge var. Orhan Kaya, Orhan tecbir kirliye tecbir bırakın. Mehmetleri doğru. Yunus Kılıç. Perda Bozkurt. Kerem Yurttaş. Medya Savcı. Davar Otucu. Hediye Tonguç Öner. Berfin Bel. Nesrin Akkuş. Zekiye Tutal. Daver Babur. Evin Sağlam. Mehmet Eyüp Selim. Yok mu bu yani genellikle süper güçlerden basur tahmin edikler geleceklerine altına. Leye bu adına ve mugot Seroka Mehmet Deri Şükran Yakut Ezon Erdikim ku belgeye hakama havalıdır. Şu kadar. Ben diğer ekip her bugün. از گرگ لکسپاس او جوانا سرکتن دخوازم بله دخوازم مش با حملو خندواری من بخوینن بنویسینن بفکرن بکردی بفکرن بکردی حز بکن من دخوازم جوا ابه جوا حملوی سرکتن دخوازم Semede bende karanzinlik almaz ve belgedai şema kadiya. Gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden,
habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jeneolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.